pin ni sitem di kelang ras ni apang si kadang silo non ni kedo lake nai non ambeng konvensi paida harus habar si nilo kasi labang so nilinan tempan nang kapacini mate nang kaphan jalan mang kala so non kerangji aning kans tame utam masar kontinong botlang so MLA Rusington alang ni hinten alang tempan paida harus teman cecak pensi orang bunai pop pen alang ni dak rong duduk ke lah karo teman bang pensi nang ulang pensi langsung tuan bunai pop pensi cecak pensi alang teman panong pensi kini dang suat sana kecuali pandangan pun cisi sedang mana langsung nasi ini tu amreng konfidensi long ini tu kacing honai angir mate IM rena terang kis kami alang itu han non kidang ji anin kans kami non abang so MLA election ke haidun pe Rot bangso but kelong uji kan kacing hon arah teman kami kelong so tuar mesan pen itu ambulai pop walang itu cicak penting non uplang so pen punyang re lapen bayar tu diralong an langsung ke survey dulu pusing tu bertalong kon lasi alang itu kan dipak lang koni bangke ini bangso khana anong bangke ini tu kacing hon sar kami alang ni kan isi kerap pen sini tu itu kicung pen just thought pen sian isi pen kami langsung RWA pen kami ok kilo langsung ok tidak pen Boyfis kami alang tu kisok yang edu an pen alang ni tum chong hong ding pen si dos kami alang tum kan ning kang sam pen mate ningarong isi ningarong pen silang tum kan isi panong pi pen si langsung ok an chuk punak silang tum panong pen si pen si ini alang ni tum cingki kan panong la sing tham the an sing ta Kita okupen, alang lepan, GPG pulau kami rongbong, tapi kebeng lepan, mata ada si kemangat yang ini adalah sahib, frequency pulau poklo, kami memang isa, ada frequency hidup kita lah, mata kamar salabu, frequency Anisan kepulauan, maksudnya panong pilau di Rukheng, Judina, Rukheng, Rilau, maksudnya kedua itu baida ukilang selepen, mulahin rong yang thong, an sentar di an je lah hiruan an maksudnya itu ini, ada Rukheng dah thalo maksudnya orang tu hakrai tapi ini non dak baida bangke, emol isal, panong pikansi itu ini, kan tanya sampai maksudnya, karena apa ini tu di kuponji pun ini program dia. Tang dalam bangso program kedeng along MLA sar pen nangka cicak tu non ke bangji pan la tuar pini putak cicak kang dum Non ke bangji pan mangke orang yang itu bilang tu sarucah tuar nang lipu kolam mangke cicak lah lagi alang lipan ta tuar silang lo jenis lihat lo ni tu bayar rata ni ngarong pik lo